Bake Maswati lamahle yasi ogciniwe Fakuse yalapha kumasipala lesithi asesihlatiye la kaSwaziland News. Umhleli ngizweli Martin Dlamini indzaba yokucilateka kweti-70. Asenje ngicale lana eMaswati. Gciniwe wangenela i-interview lapha kumasipala. Wayiphasa le interview. Wasike nakayiphasa kwaba khona labangamfuni. Lokuthi aye lapha basho ke izathu tabo bekunene kuthi kumathapha bekantanjani. I was the one lo wabhala kakhulu kude emaphepha bekabhala la kaNgwane ukuthi igcine ukuphasa interview. I fought for Gciniwe ngidawusho kanjalo ngoba ngimi bengireporter ngalendzaba bayisaba lamanye emaphepha. I believe ke mina ukuthi umuntu nakacinzetelwa ngilabanye labakhulu kanithuba olingenele transparently. I wrote the stories ukuthi nangigciniwe uphasa interview wabehlula labanye nyalo kunebantu laba kunama-councillors la ngasamfuni indzaba yagcina seyiyenkantolo solo bangamfuni. Wagcina kangenile eMaswati lamahle. Ngeke ngithi-ke wangena ngale ndzaba lebesitibhala ngidawuthi salidlala nathi ichaza ngoba wangena ngekuthi uyaqualifya ngibeke kanjalo. Lokuqualifya ke uyaqualifya kufuna lokho singabe sesithi akaqualify cha uyaqualifya waphasa interview waletha emaphepha akhe kufunza waphasa wangena. Nangikhuluma naye ke ngoba bengikhuluma naye benibona lapha kwenziwa ukuthi besihle simkhotha. Ngamchazela mina Gciniwe ngoba ngagcina nami sengisolakala ngazuthi ngifavor Gciniwe. Ngamchazela mina Gciniwe ngathi mina I'm one person lo ngakholelwa ukuthi kufuna kube nemlocinzetelwako nje. Kube nebami labanemandla labacinzetela lomunye because at the time bekunemadvodza nje leva ngathi ngoba lona ngimake akafaneli bamlwisa nje. Ngamtshela ke ngathi Gciniwe nase ungena lapha akusho ukuthi njengoba besibhala lana le articles afeva wena ngoba wena ubucinzetelekile bangafuni ukufaka emsebentini. As the media ke mina ngikholelwa ukuthi imedia most of the time iba yivoice yalaba lokhanza ukuthi bayacinzeteleka. Nyalo Gciniwe sengi-CEO Maswati lamahle. Ngizama ke ukuthi naba labeva ngathi khona Gciniwe la kabangiswa kona niboti funza tindzaba ntifollowishe nigoglishe nanivanga ukuthi benilele noma kumbe benibhadla buthongo nanasibhale tindzaba ngoba kuyavama lokuthi ukhanze ukuthi labanye abantu beve ngathi umlwisani nangabe Gciniwe Fakuse asacinzetela labanye. As the media kufanele ukuthi sibhale lokho siku-expose njengoba naye nabamcinzetela besingala sibhala tindzaba. Nyalo songi-CEO unemandla emandla ke Maswati lamahle imedia khona nibuyi-understand ukuthi imedia umsebenzi wayo ukuneutralizer i-abuse of power ngoba emandla ayadzakana. Nazi la kamedia sinawo amandla ngoba imedia inemandla i-powerful. Kubeseke kuba nema-institutions la regulate media lata ukhona tha neutralize and hold the journalist accountable ngoba emandla langa accountelwa lokude lo monitorako abese lamandla lawo asebenta kugcilata labanye bantu. Ku society ke Maswati lamahle sitawufundzisana nje kahle. Ku society akufuneki na unikwe emandla
bese sothatha lamandla uqilada abantu. Phela emisebentini siyati labantu labathi hayi kuyobeke logciniwe kumbe ulethele ushintsho kude lushintsho lalethako lapha kumasipala. I've checked ibhuli ke maswathi lamahle kude lo ngayikhona ngaphandle kokuthi kubuye noma letintsatse litito yekhuta. Kuthi bantu abaphathwa ngalendlela gciniwe labaphatha ngayo lapha kamasipala. Labanye baze bayawukhala ku-Parliament Portfolio Committee. Gciniwe Fakutse is a hard worker, angeke ngithi akasebenzi njani. But ungilolu hlobo lolithanza liso media nekuvela kahle amuhle kanjani. Ngeke bese sesithi maswathi lamahle akuhlukunyedwe abantu ukuthi awangivedi kahle lesithombe leso sifake kanjani. You can't do that to other people. Kufuneka si-understand ukuthi gciniwe nakangena lapha afuna lo msebenzi. Kuyafana nanangilomunye losebenza kamasipala ovuka ekuseni aye emsebenzini naye unedidzingo lo muntu loyo. Umuntu awumcoshi emsebenzini sinoma kanjani. Kuningi lokubukako nawuta ususa umuntu emsebenzini. Ubuka ukuthi one lo muntu lona unemaloni uyondla abantu. Unama commitments akhe nje lokhanza ukuthi ngakuthi uyasebenta ube sesothi kumba ngende nakumba ngibhadalela umntwana emsala esikoleni nase ufike wena ukuhliphida lokho. Asisho ukuthi abantu abangacoshwa nabangende kahle, but kungako as a leader nawuta ucosha umuntu you must apply your mind. Umbuke lo muntu ukuthi lo muntu lona sengimonishile vele ngimcoshela kona kuya amount yini ukuthi ngingazi ngithi ngiyamqosha. Then ke sesibuya kuleni kuma meetings ukuthi lapha kamasipala kunama staff meetings siwagcine uhlele tsebenza ababita ngedilima bo manager noma ngawusimanager nje nawe indvodza ungimaka ekhaya bese utobitwa ngesilima emsebentini uyareduce ontotivu ngasilutho umuntu usibele ngilo CEO akwendiwa kanjalo. So maswathi lamahle I think indzaba kamasipala nama councillors let us be fair la mina ngegciniwe uyadi naye ukuthi nangisabhala indzaba takhe bangamfuni lapha kumasipala bengikhuluma naye kakhulu mina lokho ngifuna ukusho la but ngamtshela ngathi gciniwe angeke bese imedia vela kufuna nje ibe ingumngane womuntu nje kahle the way I understand it, because abantu labanye bese nabeva ngathi media favor kona bese bahamba bacilata bamvula ngaphasi. Mina I know a lot of people in this country labanye silesicabana because nasohlupha abantu ngiva ngazuthi you taking advantage uthi wena wathi bani bemaphepha wathi ama journalist utohlupha nje bantu wena ungabhalwa, and that is rubbish. Bantu abaphathwe kahle emsebentini eveni bantu asesiphathane nje kahle nje in this country, whether you have power or ude. Ayatshe ama-journalists ngathi mina ku-wrong nalokuthi nje tosinawo ne-argument nemuntu ngoba uyi-journalist ngakubhala mina ephepheni. That is abuse of power. Ubhreka ngepower yakho. Ipower ke njalo ipower kuyi-privilege kuba nepower. Akusi right, ingathathwa le privilege kusasa kube nalomunye lo la noma lo ngumhleli noma lo ngu-CEO. It's a privilege ukuthi uthi khanze uphethe into yebantu.
Kufuna-ke bese uya-understand-a lokuthi le power lenginikwe yona ngilabantu angiyihloniphe ngiyisebenzise kwenta timphilo talabantu tibe ngcono, not igculata abantu. Ngiyacela-ke lapha kamasipala lesimo asiko lesikahle. Angeke siye ngemaluku sagciniwe ukuthi uhlala amuhle aswenkile anjani njani kanti ngale ngemuva uhlupha abantu. Asito klima phela. Wonke umuntu nje lana akasemsebenzini akade ivele ethi angaphathi fasinalo omunye lokuthiwa lapha ulele esibhedlela. Kwavuka esibhedlela ahlushwa ngigciniwe lapha kumasipala. Angifuni kumushwa nyalo but nje le ndzaba lapha kumasipala ngitholile ngongendale umlele ngikhuluma le. Then we can't have one person lidolobha leliveleli capital city le. We can't have one person le yena nangabe kukhona bamcinzetelako imedia yamkhuluma yalo sohlupha labantu yena lapha kumasipala. Awamntolo asate khute ate khute nje bantu yabadisciplina nangababendi kahle, but don't bully bantu. Umsebenzi uskasi kuleli veleli. Natosuka nje wena wento engathi kuyi-hobby kucosha umuntu emsebentini ukhanza kufani sibhala ngema-quality pictures lapha uyakhomenta gciniwe ukhomenta nabangani bakhe ivele uyahleka. Yini le mvo leyo? Bantu bahluphekile la ngaphandle. Umuntu nakathole umsebenzi uyayathi awusengibambile naleli gala nami ngidawulala ngishile. Angasiyedwa ngoba siyadi nje kuleli velile. Nami nje nangangibuta bami lengibonhlako ngaba close to me. So na ungahlephula-ke la ngithola khona singwa. How many people labatolamba? So ngicela nje kumakhansela ngamusa nje waNkulunkulu nimanele ndzaba lena nithathele inyathelo. Angisho ukuthi ithatheni inyathelo ukuthi nisusa siyo animane nje nimkhulumise asaphathe kahle bantu lapha labasebenta lapha bomake nabo babe labanye bobhuti nabosisi banema commitments. Asesime nje kuva ukuthi kucoshwa abantu abanye baresigniswa understand ukuthi kwentekani bekuthola ukusetshenzwa lapha yini le echinjile yini la letanayo kube sikhuluma ukuthi kumbule utana lesinye style idolobha seliyakhatitela. No ngaphandle kwalama trips lahamba adlala imali yamasipala ahlala alamoyeni andiza. Ngiyabonga ke masotla mahle nje ngithe ngiyibeke kanjalo ngoba labanye abantu nasebacinzetelekile bangathi sibathe ukukhulunyelwa kuphi kanjani. Akusiko mnanzi.